बौद्ध विहार सङ्घ पाखे सञ्चालन जुगु नेवा बौद्धय निगुगु तगिमे तालापी बमितेत दसी पौल लागुदु बौद्ध विहार सङ्घीय लय अध्यक्ष करुणा रत्न वज्राचार्य सवनायसी पुचय अक्षेश्वर महाविहार जुगु ज्याजले बौद्ध विद्वान दीपक वज्राचार्य बोमिपिन्त दसी पौ लल्हा नदी गुखा विक्रम वज्राचार्य पुचो येल अनल्यु भरतराज साक्य कोठबा येल पूर्ण विजय वज्राचार्य मुक्ति बहादुर साक्य श्री हेलो यहाँ पनि गर्छु श्री पुष्पराज वज्राचार्य जू जिगु टुगु जजन पचागु जुल ऊ टाइममे या उइट चाहिँ अन्ठालको चाहिँ 2 घण्टा 2.5 घण्टा यगाचार विज्ञानवादी हो असङ्ग पशु भन्नु पिन्छ तया भ्या उके यो व्याख्याना चाहिँ कोनुका वो चाहिँ कोनु उयो जीवनले चाहिँ नेबी ठाडखनिका घर लगे तो कविता ए बुद्ध धर्म है अध्ययन या माउरो खका गायो बीज उयो छनेला ऐसा उके गुजरे जलो वन अध्ययन मया वन चाहिँ 10 वर्ष वन 15 वर्ष वन जीत यो चाहिँ के छो नेबी दनी या माउ खका लिपा आपा मर्ने व धर्म अध्ययन याओ याना चाहिँ सेका निरदति ठोंकने थेरवादी बुद्ध धर्म यो फन्सिया सिटुके बाँधको दुन्छनको चाहिँ ठिका व्याख्या सलिला त अभी धर्म यो पुरा चाहिँ व्याख्या छ कामा वचर चित्त रूपा वचर अरूपा वचर र अरूप भूमि यो भाषाती दृष्टि अनलिप पञ्चनिवरण पञ्चशील ऊ फुक्के दुनी चाहिँ यो कोयाका तस्कायाका अभ्यास न यही डी घण्टा ध्यान न चाहिँ छने अले ओखनियो पट्टि न चाहिँ ओखन चाहिँ जिना ओखन न हान चाहिँ भ्याइठा टेक्सा से वनमाला आव टेक्सा से उबले न नेका छका ताप्लना अन चाहिँ वहाँ चाहिँ थयो कार थयो ठासा बिग बेन धाउ चाहिँ तस्काय पाडे पाड चाहिँ दो ठासे चाहिँ चाहेका बिला 8 घण्टा चाहिँ कार ड्राइभिना 8 घण्टा चाहिँ अले उयो नप सिटे छना छे जान्न दो ए जान्न चाहिँ दो 8 घण्टा धर्मै गएको